Wapi tende kazi. Wewe. Jason. Wewe. David. Another great Kenya. Inayateka washo. Jamaa, Shandui. Iko hapa. Iya. Tugelele maina chini. Sante. Ezeka. Yes. Dika. Jason. Wapi kelele ya riziki? We love you riziki, asante. Ushia riziki, God bless you. Yes. Wapi kelele ya Jason? Kasheri Queen Nation. Hey. Kabana hivi. Kelele ya Betty.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Wapinduzi Jesu wa thank you. Mwana itu no agireria. Tunegere kindu mwana itu. Kindu ajeire. Tunegere kindu no agireria mwana itu. Kiriria tuigagaga. Digo rafi. Ndona gwikirwo pada-ini ino Mwangaza Insurance Agency. We don't sell insurance, we sell a peace of mind. No, peace of mind no. Jesu wa mama, ore Jesu wa mama rwega. Na gwikirwo kanyamuta gaka niciringie gine ngiri magana manana ma 50 o mweri. Wapinduzi Jesu wa mama. Ndio maigaga amega atiriri product auto vehicle, even on your motor vehicle. Medical insurance, this is medical. Wipa, control, ate motorero wa kuri insurance. Insurance. Ndio mwetu kuonete insurance. Usiakiringai. Mwangaza insurance. Haya, leo tuende giri. Ushoke ongereke. Ongereke ndio. Ndio akapata. Koni kapata gaku. Ai. Mudra di mati. Haya, kwenda ada maana uikiriria. Ada maana uikiriria. Maana kwa kulia ni uikiriria. Maana uko debia. Lagi next week, lagi berani Kenya. Kamu tuh ini, ukai bunyi dia sakit, usioner tamre, usikata ukaya, kaya bunyi dia jelas, orang bis, orang mana yang boleh kali ni? Ini aku apa kaya, damai dah kiri dia, kaya gadui, buka, bataya. Baik kalau di mana begini, apa ya kan usia kaya begini Yesus apa ini boleh jadi semua, bata begini Yesus, jangan beri was, begini Yesus, orang gino, apa, negara Yesus dia tu, negara kasih dia udah